Tanah Click West. Ya second prize ukla ikada uma. Tanah Cenong Narwan. Ya third prize banda UMDC UM Burung Moyongi. Ya karo kampe. Kerpa di perlok. Usaha bau ya pak tu tiket. Sama pak tiket mah. Saya bawa ya di ukla sama lu tiket mah penuh di sudah kami sama fair di Brum. Ukla yang ni tiket lah dah ini yang ini yang mah. Oh, kelak heavy jar. Iya kan? Masuk. Siapa paling lebih kelak suagi tu teh. Kelak sakit kan? Kelak. Kelak paling lebih. Baik dia kata ada kelak gini yang di tiket mah. Lebih yang mana belah mah? Sar entuel. Dokmat. Sar. Entuel. Tuh, mame. Hari buat sesenarung kelai ke first prize tu winner. Mungkin orang yang ini tanah Clear West semua Melson saat agar pada pinjam perlok sama baik dapat lagi kemat yang kau kata dapat lihat bahasa dia tak ini por terpak yang Melson ngai bak la duhun bila tak yang kemarin sama kau kelak yang wina ke tiket na perdi yang ini buk tiket dua ida pelang ini Ya lau bi ya nang sunyi ta habu itu ya aku Ông nami hinu kam sange. Ông nami hinu kam sange. Diam. Hai tepuk. Kan enggak itu. Politik juga. Oh. White mat. Lu tak kamera. Ong lembar. 66642. First prize 66642. Run Rusoan. First prize. Kontak nomor 883757 7781. 883781. Bagus koleksinya itu. Letterlin Rusoar. Biang em nomor pun kan sup. Tempat balasnya berkata ke first prize Run Rusoar. Letterlin Rusoar. Teigan ni gamai kateu Sherman. Ini pikiran kecak. Tadi you pintu dah kelak ya keniga first prize tu Melson nomor ni yok biurok dong dan kan pemenang. Kau kata poin pula ta second prize. Second prize terpat yang tuman di tanah Cenong Narwan dulu. Siapa tak ikmat mo? Arlak. Yang Arlak dah. Dah.
Dapat tu lihat ke Ikmat. Kerpat yang masih hau kelak yang tiket dan minta ke second prize. Ya sung ya kuat saya lah kuat. Phải hậu tu kuat. Sao hemon yang mewah belai. Ada ngai tu. Ha belai tu ini belai tu. Rồi quay các bạn quay. Sao hau quay. Itu harap jengah itu cenah. Ardi to. Halo. Kelam dia kena nomor penyu tadi dia kena nomor penyu tu. Kena nomor. Halo. Ngai dan member kar member yang ini ngana we sungdam si diang penar baik. Biang dah dat. Ke second prize man yo kam ni ne. Or le iwi san. On sen. Ar le iwi san. Penyu kamera. Kalau tu ya bah nasib yang pi. Shot imit. Yang bah pajar yang pi dakwa. Shot. Kilo kathir lagi ni tiket lagi draw yang mana ya. Secondary school yang kelas tengah. Pajar ka pajar nasib yang pi. Kinu ka em nasib. To pajar ki bhag nasib yang pi yang diga second prize ma. To duitei ngakla ade hok borom katikan wa yang pi le. Duitei ai kuble pi wara kuble che jarngo. So kebelah sipon yang tu mana tadi national narwan dah kelak ini ke second prize. Saya repeat session le mission 23315. Saci sen yo la sen di perlok ke wa na ki wan kita berupa sang thu yo tin penar ke yang i sang bau up 23315. Kani to ke second prize. So ini por sajian ku sipon mana minta ka por dor yang pi wa ka pelai pi hawa kelak ya kini second prize yang i. Saya ka 2 points ka prize ka boleh. Saya kut ya MDC burung yang i. Haju ipor yang digerang ba yang i sa hau tek kemarin MDC. Yo kelak ya kini ka prize ka boleh yang i. Arthur. Kau sama hau pak yo tak tu kelak ya ka prize ka boleh. So kan tu dah kelak yang prize boleh mah. Pak yo wa penuh sama hau lui kemarin MDC. Lagi berada dari tu juga. Kena nomor tu penyu kamera itu lah. Kena nomor lah. Kena suara tu penyu tu. Atha prize number man go kam dinna le praivi session le praivi emba ma ujope Orang pedem. Jadi untuk prize boleh mah udah kelak UMDC tu. Saya kisah dong hile le praivi. Third prize man gam di 34381.
3, 4, 3, Bikat, 8, bikat. 1. Sini deh. Ini po sa sin kumulay sibon ya higi perlu prajor kiwada wan simbenta sa ni gefit kayong i bat kam jo le daya sa lang biwi ha ka do open clear ni ka lagi draw ketim clear ka lagi draw kayong i daman gay wadep kumulay sibon ublay yung ketim start nangker ku cho cho yipi